e khublei jan me ki phi waro te kat wadang mi ki sngi kat wadang lai ki por dang bon cho cho ki wachai ne ki walai na ka ni ka chut COVID-19 te kam woman kat te bathan da bon da ki wachai bani ki wayo thambe te ga ni to da man ko ka good news i waro ki wasa hapo ka jilla Meghalaya te yi ki wayo thambe hapo ka arbo soganta da update de mk hado nyaw spa le phawingot te yi ki wachai hapo ka arbo soganta de mk hado Kandes pa so pawingot te da bon da ki wachai bani ki wayo mo te negasngi da man ko wa bondo ki wachai hakachisngi na do osdang ka ni ka jut hapo ka Meghalaya te le de klam wan ebi ki wada klat ban hapo ka arpo soganta de mk hado arphawngot te le de klam wan i nagaliang na do osdang ka ni ka jut um ha Meghalaya ki wayo waro he de mk le phawle hajar pras pa le phawsangot te ki case ki badang em hapo ka jing sumar ne ki bru ki badang em yegni ki kujut pra hajar ar phausan ngut em ki te yi ki wada chaj waro he da bon bha ki te em ki ar phausan hajar ar spa ru pham rungut te yi ki wayap waro he na do ostang hado ne ga sngi da em ki san spa so phau songut te le de klam wan i jari district na ki wayo thambe em ki nyaw spa le phawingut te ne gi te ki nyaw spa le phawingut na ka is Garo Hills khatsan ngut na ka is Jainte Hills ar phau nyawngut naka East Khasi Hills Lespa Sophan Rongut naka North Garo Hills Khandengut naka Riboy District Chispa Sophan Nyangut naka South Garo Hills Khatwingut naka South West Garo Hills em Arphonyangut naka South West Khasi Hills em Arphowingut naka West Garo Hills em Ruphaw Khandengut naka West Jainte Hills em Lephaw Arngut naka West Khasi Hills em Arphonyangut tegite to ki nyaw spa Lephaw wingut ki wayo Jari District hapo ka Meghalaya hapo ka Arphaw Soganta tele de klam wani niliang ki wachai apo ka arphaw soganta naka East Garo Hills em arphaw arngut naka East Jainte Hills em arphaw rungut naka East Khasi Hills em ruspa ruphaw wingut te negite gin ruspa ruphaw wingut arngut ki chupai ruspa sanphaw ka dengut ki pajba te naka Riboy District ruphaw wingut songut ki chupai sanphaw nyangut ki pajba naka North Garo Hills em chiphawngut naka South Garo Hills em khat arngut naka South West Garo Hills em sophaw rungut naka South West Khasi Hills em lengut naka West Garo Hills em nyawphawngut naka West Jainte Hills em nyangut naka West Khasi Hills wanda em arphaw lengut gite to ki wada chaj hapo ka arphaw soganta tel reklam mani wiki wada yap hapo ka arphaw soganta de em ki arphawngut te nakite ki arphawngut naka East Khasi Hills District daman go bon man kisngi te de em khat nyangut naka West Jainte Hills em wi naka Riboy District em wi naka West Garo Hills em wi tele de klam wani hapo ka Jainte Hills yong i Jari District na do osdang hado ne gasngi ki wayo waro he de em ki naka East Jainte Hills em 6000 ars pa ando phrangut te ki wa dang em hapo ka jing sumar ars pa ar phrangut ki wada chaj ne ki wada laj na ni jut 6000 le phaw arngut ki wayap phrangut tele de klam wani naka West Jainte Hills ki wayo waro he 6000 nyaws pa khande pham rungut te yiki wadang em hapo ka jing suman ruspa sopa wingut yiki wada laj nagani kujut 6000 chispa khat khandengut ki wayap waro he de em le pham rungut tele de klami waro he ka total ki wayo hapo ka Jainte Hills em le hejan ruphaw songut te ki wadang em hapo ka jing sumar praspa ruphaw khandengut ki wada chaj ne da laj 8000 chispa san phaw wingut yiki wayap waro he hapo Jainte Hills em sopa songut te kite to ka khubor update japhang ka COVID-19 te negasngi ka Khasi Student Union ne ka KSU da e kaloj mensen ki kamwa santali ki oxygen cylinder batle ki tier PPE bat ki pisa khaju khajak chaka Nazareth Hospital Shillong khnang wa yo ye job ya kani ka jut COVID-19 te hakani ka tiyaw ko wada deble kamte hi yerap ki KSU ya ka Robert Hospital Shillong le ijo te ga khubor de poch wa kut e khuble phi waro te yiki tu ki wam pudep subscribe yo ni channel nya ba subscribe kamwa e mensen phianga yo chna cho cho yiki video ki wathme badla yo update cho cho ai phi yiki khubor ki wathme te e khuble phi waro khuble chibon